paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Marikwanang, napanan ni Marituyang? Ay, jak amu amare. Manon nga aldaw ajak nakit-kita. Uray siyak nga, Rod. Sa dino nga tatinapnapanan na. Jak amu Papanan na kumangay kat bawal tag biyahe ita. Ayawan anya. Amangan no adala di tabalayda. Ang, nakarikap matdagiti tawakan ridaw ti balayda. Amumatan ni Marituyang no maminsan. Kabutang natilawag. Ay, wun ngagpaisaw. Ado ti kabutang ni Marituyang. Patirupan ano kwa kabutang na. Si kamot mare. Maminsan laang mat saan akan ayon akabutang natiropa na. Ayan ni Kwaraw. Napan nagitulod iti pasayros di ili, nana. At dako maipagatang ko kunkwa na kag. Anyari tayo, nana. Tiyanay. Di pagikat ti buok ti kilikilay. Na Tamamagayam. Ay, di pagikikat iti uban. Won. Siya kun ati gumatang, nana. Naglakamat ti gumatang ti kasta. Ni Kwarog ti kayat ko agumatang tapilyon na dyan nalagda. Kat isua, urayin nyo asumangpag. Imbagta simangpad ka, Kwaraw. Apa, ina na to yang. Birbiro ka na kanaw. Wan, tagpagatang ak kumaiti tiyanay. Tsani laang ti ipagatang mau. Ay, saus, Kwaraw. Di mo laang-laangan ti tiyanay. Tanapatag kanyak dayjay. Inton bigat taon, tanay, malaman. Itan, kasapula kaun. Nangrikapan dagiti aglaklakaw. Nakalukat da pa'y, masambot mo pa'y numapan kan. Awanan ti gasolina ti tricycle kaw. Ay, gasolina akong di tricycle mo. Bayada mo't nga rutiban no ko amapan a. No problem. Basta yung kagumatang iti sangapulo at tiyanay. Nagadumot tayo. Anwam ay ati tsanay. Ay, basta, inkan. Wait a minute. I will give you money. Okay? Ibang bagayo at di makikita ni Marituyan. Dadya man ni. Na, aywan. Naggapumat di taparadaan da Kwarog. Saan nga minunayan arom-rumwar ang makikakaro ba kay? Ay kat nasaya at ano kasta. Saan una yan ang makichischismes? Una. Saan ang arumwar? Tapno saan mo't ang maakaran iti virus? Anya ngay nga tati at aramiden na ijay balayda. No kasta saan arumwar. Kasmat kan ka aluto Walis mo't walis. Kan inaw nga inaw. Nanatuyang. At tuyin di impagatang nyo at tsanay. Na, nagbiit ka mo tan, Kwaraw. Pinatayab kun ati tricycle kaw. Oh, ito yung ti tsanay nga impagatang mau. May isa, dua, talaw, lima, ino. Na, kurang mo. Ha? Ayun gayam. At dapay dito yung bulsak ti daduma. Antang. Pitaw, walaw, siyam. Nay, kurang pa'y ti may isa. Ha? Kurang aya. Bilangan nyo na imbag. Sa nga pulo ti amo ka nagatanggaw. Ay, talaga kurang iti may isa, Kwaraw. Ay, wine. Malagip kaun. Natin nagkugaya mi jay dalan ti maysa. Na, apay ngay adi mo pinidaw. Agap aburak nga men. Apay ngay adi mo pinidaw. Ha? Sayang!
Di nakungtan may salang mat atsani tinapukaw. Kasapulak nga ron ti sa nga pulaw. Bayadam da jay, kwaraw. Anya, Bayadam iti 5 gasaw. 5 gasaw, kat 5 pesos lang mat ti pinanggatang kaw. Oho, pinukaw mo, di bayadam. Dakkel mo't unay ti pagpabayad mau. Inakla gumatangan iti kasukat na. Ala, inkaitan. Ha? Sumip nga tay. Inton bigat mo't Itan! Unay mo't daytan na natuyang. Kasla ipatay mo mo't no awan jay may sa atsani. Ha! Inak ireklamo kin ni Kapitan dayto ng aramidong kanya kwaraw. Ireklamo na kapulang iti may sa atsani. Una, lok-lokwam ti bakal. Rabiin marito yan. Mabalin nga inton bigatan nga reklamo ka. Itan, Kapitan. Iti itong barangay hultan eh. Maturog akon. Ipospon mo, gaputa ka anakam ni kwaraw nga ireklamaw. Hindi ko arog ti reklamo. Wan, Kapitan. Nagmayat man, ti kakatawaan nyo idi kalman. Idi agsarsarita kayo nga idi paradaan. Apay nga ireklamo maray. Una, tasinaor na. Kasano sinaor na ka? Agasam, sa nga pulo at tiyan itimpagatang ko kankwana. Siyam laeng ti ginatang na. Para tiyan nila. Reklamo ni kwara. Ay sus, Kapitan, di mo lalaengan ti tiyanay. Ken, di mo iyalang-alang ti reklamo ken ka. Sinaor na ti bakit akas kanya. Dakkel abasol na ita. May sala at tiyan ti kurang na. Di gatangan na kantulatan. Kunak nga raw, abayadan na iti 5 gasot di may sa apinukaw na. Nagninamot daytan at tiyan eh. Kunakun ka, irasunam ni Kwaro gaputa ka anakam. Na. Ha? Saan nakasta, Kapitan? No nakabasaw, uray pa'y kabagyam. Rombang adosaam. Nasken apagbayadam ni Kwaraw iti 5 gasaw. Peryaw! Dayjay man ni marituyang abirbiro ka maray. Busy mo't ngagpaiso. Bise, ikat iti uban na iti tawad Wan, sang-sangwan na jay sarmeng, kat ik-ikatan na, ti uban na. Ay, bakit tadon ti uban na anya? Ay katuwan marikwanang, agpada kayon. Na, da kay samot agpada maray? Da kayo ad-adaw ti uban nyo. Da kayo! Mabit lang tapayapayak ni Marituyang. Kenpok kawakman. Marituyang! Maray! Ne, apay ngay. Kalaat mo't nga inrikap na titawan na. Win nga rod. Makaungat samad. Kaguranan sa timapayapayan kan mapukkawan. Win siguro Ay, kas jay gayam ti aramidon na no adda ije balayda. Agik ikat iti uban na. Sa apay ngay akitaan nak iti kasta mare. Ay kwa mare. Agikat kamutan iti uban mo. Ngamen, nagadaw. Pumuraw sa amin abuok ka, dungaw. Apay, ipalubos mo nga rod. Problemak dayjay Marituyang. Apay apag problema busy mo't nga ikat iti uban na. Inreklamo na ni Kwarog. Pagbaybayadan na pa iti 5 gasaw. Anya launay aya tinagbasulan ni Kwarog. Tamasapul pay lang nga agbayad iti kasta agatad. Jay nga rod kanon na pukaw amay sa atyan eh. Anya? Ay, nagnginan. Agure ka, ni Kwarog ti sumungan. Kasaritak man. Nakadumog mo't asumungad. Madlaw a problema daw. Pangalak nga iti 5 gasot pagbayad ko kininana tuyang. Uray sakit day tamot ti pampanunutan. Angkay, sa anak pa ilaan nakaasawa. Problema account. Ewan nga rod. Kasi kamot ko araw.
Apay, anya ti mapaspasama ka na kayo. Punasan na taluam ko. Wananggal. Na, apay nga gidgidan kayo nga agsangsangay. Kasi nga ni Kwaraw. Ah, Kasya ka talaga, antay. Kita ba? Agsangit manin. Kasi man. ay, na, ay, uray siyak. May surot ang metan nga agsangay. Kwaraw. Antay, ang kay... Pirmimot gayam ti asok ti dalikan yaw. Isong agsasangit tayaw. Ay, sus. Ay, wingag paisaw. Ay, nabasa nga medya isungsong ko akayo kahit. Ay, ala, punasin nyo nagitaluayaw. Tadikat kastang agsangit-sangit kayo. Nakababain. Jak kaya't abibyangan nyo tibiyag kaw. Ne, bibiyangan maaya ti biyag mo kat saan mat. Kat no sirip-siripin dak nga gikikat iti uban ko ijay tawa ti balay may. Ay na, sanda ka sirsiripan mare. Naira na laan nakita da ka ijay tawayaw. Iso apinayapayan da ka, tamanong aldawan na saan da ka nakit-kita. Kasla sisiman nyo na niya aramid. Saan mi nga rod nga ramid tag CM? Didak sirip-siripan kan sandak nga ichis-chismais, ha? Nita, ipilit mo sirsiripan da ka kat saan mat. Kan may saan da ka nga ichistismes. Ay, idarom kayo no didak sardengan asirip-siripan. Ako saranda kami pa'y nga agsisirip. Nagloko kan. Ay, ayan ni Kwaraw dungaw. Napanagpasada. Di mo ayan nakita. Agikat ko maiti uban ko. Ah. Imadumatan ti uban ka. Tag problema akan ni Marituyang. Ne, kita agman. Eh, Ay, sos. Nagadumatan nga agpaisaw. sikaman kiti ti mangikatan. Ay, kwa. Agluto akpay. Tangdanan ka. Ay, manok itangdan mo kanya. Piso ti may sa uban. Ay, dos matan na. Da- Tanarigat ti agikat iti uban. Sige. Ala, mabit lang taalaak jay chanay. Kan antiparak. Ay, nagmayat apagikat iti uban da iti at chanay. Ay, naturog pa yun ninteng. Ay na, mayat nga agpaiso da ito at chanay. Ay, inteng. Ay, agriing ka. Agriing ka, kunak. Nakaringang mait. Apay nga rog nga agur-urok ka pailaan. Nakaringa kon. Ay, Na, nagpintas da ito'y atsanay. Ay, amangan na mabalin aday ito'y laangan ti itad ni Kuwarog kan ni Marituyang. Sukat dyan na po kaw atsanay. kita akman. Napintas nga agpeso. Wen, isukat na laangan da ito'y itinapukaw atsanay. Tapno saanan asingiran ni Marituyang itilimagasaw. Agsisirip ta kano, maribanang. Nagkuna. Ni Marituyang. Sirsiripan ta kano. Sisiiman ta kano tar aramiden na. Ay, unay matan ni Marituyang. Kunana pa'y isardeng ta kanon asiripan kan si Iman. Ay, ubanan nga minan. Iso akas jay. Naunghay. Wen mare, husto ta kunam. Ne, jay manay. Agik ikat manan iti uban na. Hindi mo taltalyawan mare. Di mo kitkitain. Ay, wan. Jak taltalyawan, mare. Agam, makitkitak mat. Ne, kumit kita ditoy. Amangan no ibaga naman ng asisi imenta. Ay na, adon talaga ti uban ni Marituyang. Ay kasambag, tainal daw nga agikat iti uban na.
Puraw samot amin abuok nan, Mare. Ah, Ay, di mo piksahan ta katawa, Marikwanang. Amang ano atapon na nga isutikat katawaan ta. ay, nangagnatan sa manen na nagkatawa, Mare. Nga ta, kunak man no adda tultulang na. Ay na, nangagnata, Mare. Apay anak ko namday ta. Kita, inrikap naman ang titawada. Nanatuyang, Aw, apay kwaraw. may kusukatan dyan na pukaw at sanim. Bayadam kuna. Awan pagbayad kaw. Dayto yan tsanin ni antik ti isukat kaw. Nan, kita man. Nalagdaday ta. Idi pa'y lakano panawan ti hapon day ta at tsanay. Inregalo kano kenkwanan ni Yamashita. Ah! Maya, ada sabong-sabong na. Nuusaram kano day ta, makaturog ka. Nagkuna. Nyantay. Idi inikat na ngamin ti uban ni Uncle kaw. Nakaturog adagos ni Uncle. Ah, Uray lang naguraw. kahit itad mo nga rod kanyak na ito yan. Wala, tapno saan ako napagbayadain. Ay, kat saanan ah. Mala, agawid ka nga rodeng. Ta ituloy ko ti agikat iti uban ka. Ang abay ang masapol nga irikip mo titawa ti balayaw. Ay nakasanaw, sisiimendak dagit ako kumaray. Sirip-siripon dak nga ikat iti uban kaw. Bayan yaw, ibaga kadakwada asaan da kayon asiripan. Mare, saan da ka asir-siripan no kasta nga agik ikat ka iti uban mo? Saan aya? Apay kumangay asiripan da ka. Wen nga rod, Mare. Ay na, saan tayo ka di nga agiginura? Kaya't mau, tada kami kan ni Maribanang timangikat iti uban mo. No, mayat ka, Marituyang. Ah! Ay, 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 kayat ko ako kumaray. Mayat kanukag dahito intad ni Kwarog at Chanay. Paturugan na kanaw. Sige, padasan tayo man nga raw. Sige, Maray, agikat kami iti uban mo. Sige, alay, ikatin nyo amin nga ubang kaw. Di dakal na. Saan, Maray? Ay, Sige. Alaala nga raw, ikatin yung tiuban kaw. Barang makaturog ah. Wen, Maray, may mayat ti kastoy. Saan tayo nga agiginura, kukumare? No di kahit agiinayat tayo. Ay, agtutungtong kayo. Saan nga aggiin na ko, sar? Nangruna kat agkakaaruba kayo pa'y matngaron. Nuan niya ti parikot, pagsasaritaan nyo itinasayaat. Tapno nasayaat latna, ti panaglalangin nyo. Ala, sige. Ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.